ايه ده؟ ايه ده ارحمك؟ لا يا اسطى مفيش يبقى تعالى بكره بدري عشان تلحق بقى. تمام. هاي فانزاتشي اللي عددهم 100 مشترك، وحشتوني مع ان اخر مقابله بيني وبينكم كانت امبارح. المهم ان انا يعني على قناتي عديت 100 مشترك، فانا عملت فيديو بقى بالمناسبه دي هحطم الدنيا وهدمر الوضع. حتى بص الواد ده يعني شكل لبسه وحش فلازم يموت، مع انه ملوش ذنب غير ان بس شكل لبسه وحش، فهدمر اي حد. انا هفرمكم. ايه ده؟ طيب ماشي، هننزل هنا نفرم الناس اللي هنا دي. تمام، فمثلا ده يعني هو فين النهارده يا عم؟ ماشي تمام، مرة تانية ماشي، يلا بينا. هاي فانزاتي اللي عددهم 90 مشترك ولا مش عارف 100 تقريبا، كانوا الظاهر 100. ماشي زي الفل، بس نشيل الناس دي. بصوا انا هحطم لكم الناس النهارده. انا يعني عملت لكم فيديو بالمناسبة دي، فبص انا الواد ده انا هفرمك يعني، انا هطحنك يالا، عشان انا بقيت مشهور بقى، عندي 100 مشترك. ايوه طبعا يالا دول 100 مشترك، انا مش عارف انتوا ليه مستقلين بيهم كده، انا مش عارف يعني. ده انا لسه لغايه دلوقتي مش قادر استوعب الامر اصلا. ماشي زي الفل. ما تلوت يا عم، في ايه يا ابني؟ هنتقتل لوت يالا. صدمة كبيرة والقلب هيك. ماشي، حصل خير مش عارف اقول اليوم ده زي الزفت كده. لا قصدي اليوم ده يعني حلو، قصدي اليوم ده سكر. اليوم ده يوم مؤدب ومحترم. اليوم ده يوم ابن ايه. يا اسطى والله انا غلبان يا اسطى، والله انا غلبان يا اسطى. يا اسطى بص على ايدك بس يا اسطى، يا رب ما يشوفني، يا رب ما يشوف يا اسطى. والله انا غلبان يا اسطى، انا غلبان يا اسطى، والله انا غلبان. بس اقول لك على حاجه، بس عشان انا غلبان فعلا. بص هو احنا كلنا اصلا غلبانين، بس يلا مفيش مشكله. بس انا النهارده قررت ان انا ما اكونش غلبان. بص انا عايز كله يهدى كده، وعايز كله يسكت ويركز تماما، لان في حد تحت او شفته اهو اول ما هيخش هيتفرم. بص انا هفرمه، هطحنك يالا، بص انا هطحنك، تعالى. عارف انا بس كانت مشكلتي الوحيده النت. يعني انا الواد اللي قتلني ده لو انا بس ما كانش معايا نت قوي كنت هفرمه. انا بص يعني انا سبته لوجه الله. وانا قبل ما اقتله اصلا قال لي يا اسطى بص انا بصنع محتوى الناس تضحك عليا فسيبته، يعني قلت لوجه الله. اه والله انا عارف انك مش مصدق، بس يلا هو دي الحقيقه. تعال نشوف بس ده قاعد ليه هنا كده، وده تايه ولا في ايه، ولا هو فين مامتك يا ابني؟ فين مامتك؟ ولا انت قاعد هنا لوحدك ولا في ايه؟ طب ماشي زي الفل تمام، طالما قاعد لوحدك بقى يلا زي بعضيها. ماشي. ايه ده؟ مين تاني هناك ده كده؟ طب ماشي جميل جدا، حلو جدا. استناكوا هنا بقى لما ايه تلاقيه هو وصاحبه. طب ماشي ده جاي. لا خد ما تهربش، تعالى ما تبقاش خواف كده، تعالى ارجع تاني بس كده على ما يجي، بس اكون لوت هنا. بسرعه. معاه ايه كي وخوذه 3 ومش عارف ده قاعد هنا بيعمل ايه ده. ماشي تمام. العربيه جايه. هي فين؟ هي فين يا عم انت؟ صوتها كان هنا، صوتها هنا كده. هو واقف ورايا؟ اه ده واقف هنا اهو. يا ابن الايه، انت غدرت بيا مثلا؟ بس انا يا اسطى ما بتغدرش بيا يا صاحبي. انا ما بتغدرش بيا يا اسطى، انا ما بتغدرش بيا. عمي ده عندها يالا، عندها مش عندنا. طب ماشي انزل تعالى. صاحبك ده كمان؟ يلا انت وصاحبك اقعد. يلا ريح، يلا اسكت. قبل ما امشي لقيت كده حد بيضرب عليا، فقلت اقف اشوف ايه الدنيا وكده، فتعالى نشوف مع بعض. بص يا اسطى هو واقف هنا كده. اه اهو لقيته. تعالى هجيبك حتى لو من بعيد ومش معايا قناص وكل حاجه، هجيبك عادي حلو جدا. اخد طلقه 2 وبيعمل ايه بالقناص. يا عم اصلا اشكالك دول اشكال بوتات، التالتة مش عارف ايه هو الهيل بتاعه، يعني ايه النظام عنده يعني، مش فاهم حاجه الصراحه. ماشي بياخد كفر، قال لي يعني الكفر هيفيدك. طب انا قاعد لك. 2000 years later. يا اسطى انا مش عارف انا واقف هنا ليه، انا كان المفروض امشي من زمان على فكره، بس ماشي. هجيبك برضه، هجيبك. بس تعالى، ده انا هفنشك بشبشب، تعالى. ايه ده؟ لحظه كده، هو مش ده اللي انا لسه مفنشه فوق من ثواني؟ ما لسه قاتل ده من حبه. تعالى كده نشوف بيقول ايه. ابراهيم ارحمني. ايه ده؟ ارحمك؟ لا يا اسطى مفيش للاسف، كان على عيني والله، بس خلصانه بقى. تعالى بكره بدري بقى. بيني وبينكم انا بحب اتعامل مع الناس الهبله جدا، بيكونوا هبل فعلا، ما بيكونوش فاهمين حاجه خالص، بيكون عيل اهبل كده، فاهم انت؟ هو بيكون اهبل لان هو اصلا اهبل يعني. انت فاهم. ايه ده؟ ده رزق جاي من السما ده ولا ايه؟ ماشي زي الفل. تعالى حبيب قلبي، تعالى يا اهلا اتفضل. ده المعنى الحقيقي لكلمه رزق جاي من السما. ثواني كده، مين ده كمان؟ خد يا عم يلا. ماشي. ايه تاني؟ انت رايح فين يا عم انت؟ هو ايه ده اللي بيحصل ده يا عم؟ ايه حوار الانترنت يا اسطى؟ يا اسطى النت يا اسطى، والله انا مش عارف. انا اتكلمت خدمه العملاء اكتر من 1000 مره امبارح والنهارده، وعدى امتى الواد ده؟ لحظه يا اسطى، بس يا اسطى ما تبقوش كده بقى. يا اسطى الله يخرب بيت كده.